زانی عرض ولك دون ما خلالتي الفيدر كي ولد دوسوي قال كيما اما كردي في كولا كردي درها كولا درها كولا خودی 4 سال ما نچاندی خودی ای سال ما چاندیه و خودی عمل آمده ده صفره یک جی سماد و در گرانم خودی تیرا ما سماد جی ندانم و عرض ما جی نوگیه و بریو درانه خودی 4 کیس 5 کی جاری ملیت کرد خودی ام نها گور و سماد و گرانی قیمه کاری هم 2 سالی بک و خودی منها چاندنه باراز جی خودی کریه بارازا حتی 23 جی خلکی جمارتنه یک دفعه خودی حتی بتحتاجی تقول خودی زراعت منها سر صده 10 کولایه اوه چه نبیه خودی درمان و درد و قضاء و در سر نوی کرن يعني وضع عندي وري قال لك مشكله بالرفات دوراغون وبخدي افسا موضع جرانجي بقياسه وبخدي درمان عريضه ويشوفاني جي زياده جرانه وبخدي خلق جي معاناه واي بتراكتور جي جرانه مرشاد درماني بجم 10,000 درمان ها ناكفيني في هذا التنقاب خلطيني جي تزانيمو لتراوي $16 يشوفاني نولي يا عريضه $6 يعني مشكله كي قال مثلا مرشاد درماني سر خويا سر فلاحي تي 50,000 ورق ترى شيء ولا قال لك مشكله بس سر مساله براز هوال شو بيجا اف چند سال بي اف تفسير 4 سال بي مان بيار نسبتي باعتبار عالم نت شو خاري كسك نت شو خار براز جي زياده بينا قال لك زياده بينا مساله براز ام جوا اداره خاص ذاتي ام دخازن خاص باش زراعتي گلکی آریکاری بده من نسبتی والله منم هر نکارن شب مين ندري که باعتبار عرض حدوده لیتکارن مسئله درمانا جحری ملت را بیجن کسی حیوانی ویجه به امی آگهدار بکن جبر حیوانی عالمی جی نشی وادر که جبر باز سوال در چوب تشتاب کارش مرا قدمینی باشه مسئله درمانا جبوی براس و هفالا آنی زمان سر براز وید عرض مدف 4 سال بیا عرض من چاندی ایسال مرابی چاند دوی چاندین جنها يعني غير السماد وغير الطوف وغير ومعاناة دي براز جيلي مصلت بها يعني هر كورتا كيف كده عين نيفي دون ما دون ما عرض نيف عرض كده سيشر دون ما وكان زمان سياسة ده تبدي دون صار ده بازده تيجي كشتن يعني براز دورة خدها ديزي ملت إيشان ديها أم تخازن برياد درنارا أم هيلا كده في براز راكن هيك بدرمان أم بيقولون كتشي مكافحة ويا مكافحة بكن أم تخازن هم يجيش مرة شراسر